President ka Khasi Disability Association uba Starwin Karjana ula kentho bakidon ki MLA bamkwa panpau kerteng kila krenben yiki briu beduna de khodmet haba leit pan jingerap da kaba kila ong haba yiki bapen ngimla banyarap ti kumnu ngila banyarap yepi uba matla shushu akabai day bat ki boss ni ki taxi uba Starwin ula ong bakini ki kali kimdon ki sain ban batai lenti yiki beduna ka jingyo i ula ongru babon ki driver kim ithu lanip diang ya ka ID jong ki brew ki beduna record bat kani ka penlong ban krong bai kali na ki hadin ka jinge kendu bo president ka seng ki nongnya kali uba wandon bok jirwa ula penting kena balada wan shong kali ki beduna record men ki nongnya kali kim de ben shempisa lada ki lapen i ka ID balada lap ki driver ki bapen kenya kani ka an u president ula berthen bo unsale AA ban penstom yakini Hi nak lang zumi ngila zui kran nak kapor ba kaseng jang ga Khasi Disabilities Association kalong ba kidim pembiang ke ID namar ba nak lang zumi ru kaseng hi nak kapor ni suong ba kimbit makin sembai kali ki mo kata ka de ka jingmana nak lang zumi namar ba makiru kimwan hi ban song kali man ikhlip man kiwan chis tang khat bano tang kapor ba kila jinjar plata tang hita hi kalong banak lang tunin pasang hi ngi kentu ba kimbit hi pan simbak li lada kila pan iye ka ID lada kidan pa kita bas kiba pen khen pa kita kibenta nak lang tuni ki passenger ki badan lang ko kali kin so habun note down tu nomor plate kali ngin sada ka tangka kat kum gaji thu jong ki bri ki bra juduna dekat men kilap ba kidon ki MLA hapok ke jela mikhlaya ba ki ong dakat ye ki bam kilit panjirap kini ki bam yoi hikmat te ke jubab jong ki galong ba dakat ye bopek ngamla ban yarap kumno ngan yarap ye pi bom yoi te nga sudan taman ong komne lada pi mod ban yarap te yarap bet lad pi mod ban yarap kren dak ba jai te nyiru nyinu mansu hire ban panjirap hi re kai ge jingkwa jongi ban ni panjirap ki kumakini ki por kumenta ki benai ni don kam ya ki income certificate ban apply ke ni kan employment alawan le se la ngilik kumangi hakum kan ni ka por ban pan income kila don lupa kata ke jingmut ku bakum kata te la don lupa kum kata ke jingmut kum kata re ngi ka pen arta ti ngi wat ban pai khmat sekini ki MLA ki ni iya ki la patai kubor kini ki sni ki bala dem ba ka is kasil taxi owner and driver association kila pen bana ba kinum shim satia ka baygali na kumta ki bri ki dan jiduna kan na ngila don ke jimut na kaliang jongiru ngila don ke jimut ba ngidi ban yakran ma ba kini kiseng namar ban supen bana hakilat patai kubor kamlong satia ka babaha namar ngiru nginum yo satia bani trilang batki namar ba hakaji yo i jongi haka adin maas ni lai si kami biang sakaway pat de kakanhun jogi nong nya taksi ni kabadang gidang syufo mapo nong mensong le si nakaliang jong kiru kim menjur ya ka ka ba ki is kasil ki tumu ban pelai na menangi kumta ningi kerpat ro yakini ki taksi lada ki don kata kemensi manetri lang bat ngi gibri juduna kamet bandum sim satia ya ka baygali bailai luan kamut ni pensiau jeki la kumno ki dei ban kumno bakini tu pede ya gibri juduna kamet kata ka diga kawe le se yaki bad myo i yaki bayat daki dingdu daki basu daki wheelchair kila bani tu hendai kum yangi ki balong hearing kin demi tu satia kita ki taxi let's say ladangi ngin hab ban peni da kino ki jingtho len ki ID ki ba ka sarkar kala ai na da yungi ngin hab ban peni da ka judi ID ka ba latri kam ber kowe ke di India kat kum ka jingkhen ar hajar khalwe ti don sau hajar te lada kumno ki bala don ya ka epic marsiliang ya kata kin don bet te lada dei haki constituency ki barit kamut kibri dan juda kulit kilala ban penjob yung no kandidat no te na kata kadao niru ngidon lakal jong ka hok ba ngin rai rem bat ngin rai job ya no kandidat no ubayen election te na takadao ngidon tang ban pensiyo kumne lada ki kila iben yengi hakini ki sansnem ki bilalik no
te nakaliang jongi ru ku mga ong ipi bangin salum lang nakajingelang bangin penpau pat ba ro hangta kai ke ba ki gilale nam ta jongi la dai bila kerku la ne kibla iben te hangta ngin sakti pat ba lut hakane shua ka election ar hajar ar pulai